काउंसिल के लंगले फेलांग पु थाके सुप्रीम अथॉरिटी मिली आजुलों है जागा तुंगी पुपु लंगले फेलांग के सेटलमेंट पावर अवे कद्दू कवे पुसी की पुपु सेटा लंगले फेलांग पु थाके सुप्रीम अथॉरिटी के कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल लद्दाख के स्टेट गवर्नमेंट नंग चियोकने लद्दाख के माने सेंट्रल गवर्नमेंट नंग चियोकने लासोनो इवन जोंगसी लंगले फेलांग आलाम थे पु थाक कचार वो जोंगसी थेदुंग दो कोर्ट दाके सुप्रीम कोर्ट नंग साइनले लासो कोर्ट बंग कांसाई काउंसिल सी इंसाई काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमिटी सी इंसाई लापो आना जा कोंग आकेथे काउंसिल लंगले फेलांग पु थाक कार्डो न्यूज़ फास्ट केलांग आरात कदु अफंता निलिहिन पेट कार्डो पजिरलो निलिमेन सिंग तेरन लासे अबुसन लो इलितुम कार्बी आंगलंग मते डिमा हासा लापेन वेस्ट कार्बी आंगलंग लाके थमलो इलितुम इसी कचिनी नहीं केना सट दो लासे लासो फुथाक इलितुम along along pusita me mai meeting long pusita me kethan ulo je 6 schedule so 6 schedule futhak kumani bange kachini edulo kumani bange kachini ni tadulo lasila so futhak alo kenak sot ko pipiloma laso 6 schedule long edu power ka loma lai hui kachini ye phan ilitum along aprek laso 6 schedule pusita me along kaprek laso ilitum 6 schedule pen bang phan ki pia 6 schedule bang ke kachi prek do ulang lasi ilitum karbi anglong aphanai pi laso 6 schedule ke meghaloi state ki pi hut kon ma power do ladak ilitum along 6 schedule ta alapan si dodun lapuson si ilitum hin pen matha bosita me laso power koson si ka use kecok kima lasi lahai hui pusita me ilitum afan kape klari afan isi kacupa pon ilita aluhi do alang lige aprang autonomous state laso isi andolon laso hut pusita me alang li bangke cerabdun ola laso hut pusita me alang litum ke alang lige EM ta manlo CM ta manlo lasi laso along ilitum alang li tum kachini dam kan tongkeli lode keli ne posita me ilitum laso futhak karjuduni phansi ilitum hinpen kadu karbi anglong dima so lapen west karbi anglong arat phan jenilo lapen alang li kan yelo per ilitum penan ali longi laso si ilitum mathalo lasi alang li phan ilitum chopha polo ake hai rensing be x amlo lapen alali penana por ke siam berta me chopolo la se alali phanta kardom pajirelo la se alali phan nilitum charju ponlo la ka charju ponya lambange 6 schedule copy hormula lapen la solong berta me a power copy pima do jakong amukha la se la so chini poni phan alali phan charju ponlo 6 schedule so sin nge plan lapen la solong jakong kilo gitu kita dilihin 6 schedule ke plan alam nyong si chathani prudang te 6 schedule ke plan ke ajak dingklui pen isia practice 6 schedule ke ajak dingklui pen isia practice ha areng ke lokatum ke du ahut pen si tame partially excluded area tango 18th century ahut pensi lahai hua hormon ke du lasi 6 schedule ke du inang ko bang ke jasemet ke hinialam the pen isialam the bang ke culture pulong te karbietum amhang ke thek pen chenglok ha thiep karhi karje hut am laswa culture pilo laswa culture bang ta akapre khai pen kaching barabe laso posi 6 schedule along jasemet culture bang bahari alam the pena isialam punang inuda uso afilia kupen ulubang te karbia culture tenga bangke arlo obur por kinai
arlo abur kilo pulong te arlo abur ke lage pranya abur si pulo laso pen api bangke api pen aso apran ke meje pa laso pen api ako wang tu po lage hem fu ke peklang pupo latabu sang tar langji lapen rong sarsi laso siar kiji abu fu rong sarsi dengi hormai ta rong sarsi dengi laisi angkung lo lage childhood lo lapen isi bang puram tu ona pangri pangdon det ya lun temu ka du ka we dolo lahai alun temu do et pen api bang ta telu alun sanglian lun pulason si pulo dim target han tang ho upne sung jiri cepari tang ho pulhai angkung du lunda la sodat pen apia bang ke tim dim tar kapasilo pangrilo la pangri det pang nondet lo pulong de dim tar pasidet lo pulong te la sofi ako wo sangtar langji la so wo sangtar lang det api pinso hem celerok lo pulong te hadakta ako wo sangtar lang tu ya dak hem pu jom thomji lasi jesemet ke along ke aong nihu tumahim pensi wo sangtar lang det ti sita halodak pula pinsorong arong asara abangta awan kuike hadak wo pulongji hormai long la sondo lasi lahaita akaprega khai pen kachiprega culture lasopen det warna phi bangke bisaralam ke tham jai alam lo hai bisaralam bangthi bangso ino munit inura afta do tanglo amat pirthei pengachi o porle rok lo plo ki chi jang pukoko laso ki chi jang huta ili tumlong a culture do je ki chi arni rong pedo arni arong ke thonuna mi prosondo kachar heta ladak asono sondo tuar ke tham tango anti pi tango pulhai kachar heta angkundo lasi laso culture ke akaprek tumben ke kaching barabe laso pen thiet jang ai pana phi bangai karhi karje pulo cumangkan pupo labangso cumangkan lo mangke isilam mangke pulo ma puji hadak bangke chongching nang po hadak bangke banjar kan po hadak bangke nimsurung po hadak aluna kan kadu gobedo lahai hu culture lasi oso aphili pen ha thiet ar hiet am laso isa culture laso culture ta isilo lapen akapreka bangke administration ilitum jongjung karbietum amethanga kacari charom isi allo arondo lasi hala so aron langam lo pulo te rong chukim ben dam o edet nang he rong chukim lo rong chukim te rong sardo po rong sar amekarang bongyong si kopene ke chebong charvu pene do kok pulo te la rong sarsi atum haning sai sita e rong kalira rong mi rong thomyong si la so alam ke chipu rong mi rong thome karang bongyong si ke chipu pulo ke barong mi me karang bong si chipu pulo te la ke chomkrihini se hang depo chomkrihini phan hang depo amar la so alam jo thejong se dakrai re det lo pulo te la bangsi ampar ke habilong dapo habilong ta alam rai re det lo pulo te pinpumar long dampo la pen pinpumar long si kadu ko alam ta perena populo sita non indian a constitution long bang nili theglong ma laelo pinpumar long si perai unidet se bisaralam apranamu karmut nangi ajeng abisar dokok ba akai kang tim jela long ke beng nei la so aron dokok pulong la IPC aron pense dampo sita ladak pinpumar pen bangke dak luar court long dam dilo la bangke hamre na court tango difua court tango pula hai akam velo la direct dam ji baga high court sedampo la pen high court long jong sila so bang insai un edet pulong te la so alam the bangke supreme court sedampo supreme court sing sai po la si la isi bangke administration lo isi bang culture la hini alam kapang room pensi jasemet ke siksidul along ke du pu alam ta naik lang du sitame ala 1835 along lam ajak aron areng logotum ke frame penila heta ilitum inside am lo pute theglongji hala sota partially excluded area openia track udu mikirhus track pene pulhai do mate tase hala hai hutan ingthum si 1946 aning kana bangke Indian constitution ki sengya pan constituent assembly dolo so constituent assembly along chingbai chingsai pensi
ultimately ke Karbi ba Karbi Anglong ta 6 schedule long ludurong laso 6 schedule long ludet ta na phia bangke mili ke chini teng pulong te 6 schedule long laso na aron ejak dolo district council pusita autonomous district kana lasi autonomous district long ke cheng si bang a constitution India nali settlement si kuripo nang limia dia potama ki piji kupia potama piji la nang si pipo mati laso aja kongsi council long do lasi ahormu bangke council aja kongket hepik amben mili pudam tung 1969 aningkan Assam Reorganization Act puisi dolo laso Assam Reorganization Act long ke do hur bangke Meghalaya sorpan autonomous state pilo laso autonomous state tipia ahuta jakong pente isilam pudam nang pulote non Karbi Anglong ke 95 laso MOU ke sign hur bangke hala ko puloma nomenclature long le nomenclature po autonomous state po bang long le sita nomenclature long le det pusita ajakong bangke autonomous state long kidu nang ajakong ku pipi ma laso ajakong atengsi lahaya subject bangkel tumelo ate nang lango Meghalaya autonomous state pen powerful mu pulai tum pudet sita kilile do e bon pusili ate ma Meghalaya sor autonomous state kelong huke Assam government tumta ejaka subject long ke rules frame long lapen Meghalaya sorta ejaka angkung an ke rules frame long tamane hala authority bangsi Assam government long to ko Meghalaya autonomous council long to ko autonomous state long to ko non sita ilitum long mo pen ilitum lang lo agriculture long ke ilitum kupia rules ma ke friendly non bangke ilitum ge methangship frame long po council friendship frame long po nangli hala agriculture education po nangli agriculture college tong kinjima agriculture university tong kinjima lake council sorsi ani hangali la solam mati sita Meghalaya sor autonomous state kelong hut agriculture department along ke ejhak aron bangke Meghalaya autonomous state si asor si selam longji sita la solong Assam government numta ejhak aron bangke selam long la soma aja kongsi sita non additional 30 department punang ki pidara bangke hala paragraph 3 6 schedule long paragraph 3 bang nang piludun chok aja ini bangke lake hala 7 schedule hai 7 schedule long ke list mati isi bang union list pulo isi bang state list pulo isi concurrent list lasi laso a list long step list lapen concurrent list long kedo a subject mokhasi ilitum phanang kethak lapen 6 schedule long peluchok man ladake aron law ban frame uno rules frame uno aron ilitum selam uno ladake anuga preke state government ke dake nang chipudunum elo tujeng bajir ladake nang chudun ko kotha state government ke sita ka practice pini ke theklong pilo ang ton hormu bata council long dore desi sub state government long dakhelo ning oi lasi homa phalo nang li blame po council so thekhe putong pujima council so claim pe putong pujima party share ba chipiat putong pujima sa pule punon Karbi Anglong autonomous council aja kong bangke hepi khangjang lapen asitin ang mongta lake constitutionally si laso protection Karbi Anglong kelong Karbi Anglong autonomous council long kelong laso aja kong ke India lu Bharat angkang lu nang dialong pe dilam no ponte laso aja kong na hokta longli ate lason second adim belu along kapre adim belu je lason a powerful is a local governance po hai laso hormu ke along opre gabel laso hormu ke dak Karbi Anglong pen di Mahasawan cholo 6 area posta kapre Meghalaya long punon Mizoram long punon ba Tripura long punon sita hala tuma 6 schedule long ba ja ko ke pangali sta Karbi Anglong autonomous council ja ko ke tepik nomenclature long le punili mo pen pulo sita autonomous state pen ke kachepek du elo ate autonomous state piun pusi pulo mati article 244A long ke lasi haladak article 244A implemented lo polonte autonomous state pidet lo polote kupipia ja kongsi laso autonomous state fan kipiji kwan anaja kongsi la tom fan kipiji pu halaso same model atengsi
non Karbi Anglong Autonomous Council longke 1995 peningkan laso constitution amendment do ko joine nong laso aja kong bangke langjuilo autonomous state teng aja kong pusili puji laga aja kong theu lasi council aja kong bangke theta so constitution salam dia pan bangke lage governor fansar kupilo Indian constitution pensi governor fanar kupi lasi nang tum theglong ji Karbi Anglong constitution yung silang lo pulong nang tum theglong ji labangke 1951 aningkan governor hin pensi rules ke frame ka pangcheng council long koson si election ke doji ma komatum si MDC ki thur long ji ma komatum si EM manji ma executive committee koson si ke form ji ma lahai ang ton ba laso house long kachari pon a business koson ji ma lahai aja kong bangke kicing si constitution 1951 aningkan si governor hin pensi pangcheng lasi lahelo 6 schedule lapen 6 schedule ja kong thedum jesemet hala bangso hut pena ana subject nang dunlo la fansi inherent subject pusil tum chithan than lahai ke longle phelanga puthak lo nampi namdur puthak lo mane lahai jutang jubata puthak lo primary education puthak lo pulason pena ana subject bangke hala sohut ke chingsi 1951 also constitution frame that pen bangke laso jakong bangena na gunda lasi ilitum inherent ilitum pupilo inherent mane ilitum halo ahem full council halo laso subject mukha ahem full longle phelang ta ahem full nampi namdur ta ahem full sita reserve forest te kali hai reserve forest pan bangke lage so jakong bangke council pan ke sita ampara nampi namdur bangke nangli district council reserve forest le selamji pusita friji pusita konania kimi area kopene klemji pusita la soja kong doarlo la soja kong theo lage la soja kong evangta areng ke logotumani si labangso Assam Land Manual ke sengdo 1886 aningkan hala soja kong tengsi Karbi Anglong aja kong council pan ke district council pan ke hala bang soja kong bangke nagiti lasi la soja kong nang pia joine pensi non Karbi Anglong ke council ke longle phelang puthake supreme authority miliazulong he jaga tongki pupu longle phelang ke settlement power ave kaddu kave pusiki pupu sita longle phelang puthake supreme authority ke Karbi Anglong autonomous council ladake state government nang chiyokune ladake mane central government nang chiyokune lasono even jongsi longle phelang alam the puthak kacharbo jongsi thedung do court dake supreme court nang sainune laso court bang kang sai council si insai council executive committee si insai lapo ana jakong akethe council longle phelang puthak lasi council jakong thepi lapen lason dambom lo penan chetham jai alam hai eta ejagalam bangke lalo non penang isia controversy do je inherent subject pipilo niliga chinia tenga bangke inherent subject keno medno pong ulo aprang hala 1951 ahut kelong ja kong ko an magedo laso ja kong apan pe barsi kache song pena joine lo ASDC KSE lahai dimasa students federation DSU lahai kaddu ko chingrum pet kache song joine 1995 EC agreement dolo MOU chetok lo laso MOU long kipu masilalo inherent subject ko an magedo laso long si additionally si thongke ba subject council panang pitu laso council long nang pidet penapi April tarik isia mi agreement sign lo MOU che sign lo Delhi rong supielong Assam chief minister la sut hite soso ki ake hai si Assam chief minister ase Assam chief minister pen se agreement chetok lo lapen union home minister ta khala du dum lo so chetok la so te impulo te tarik thong subject thongke bangke aku additionally Karbi Anglong phana pitu do additionally la so subject dang pitu do lapen la so subject executive power state government atum ka exercise bom bangke exercise pini bengelong lelo pu laso resolution ke deng bangke April chiklo 1 tarik bang agreement sign lo sita tarik fli abni bangke laso resolution mase under lo
laso resolution ended lo laso resolution ended si entire Assam government tum ka exercise bam executive power bang masih Karbi Anglong autonomous council fan nang pidat lo laso autonomous council afan power nang pidat pa fike executive power mukha bang council ong dokok lo laso thongke ba department lo bangke state government tum bangke dak thang na claim lo non bisaralam isilam punang school mukha provincialized tangi pulongte ba school mukha policy mukha ejak larnangi pulutangte lahai hormo bangke up to higher secondary ana bangke legislative power ta longlok laso power ke long bangke lahai lo je laso aningkan la 95 aningkan masih Indian Constitution 6 schedule long paragraph 3 bang amendment under lo laso subject ko an Karbi Anglong phanang gipi laso subject bangke Karbi Anglong autonomous council afan nang pidat joini laso executive power bang dak bang julo lapen legislative power ta dak bang julo laso power bang detna phia bangke ahem fu bangke Karbi Anglong penako lahai department ke laso department mukha ahem fu non bisaralam pidol dia tower alam puna non ka practice bomil tungi theklong bang lai lo prime minister gram sorok yojana tower pulongte Guwahati pensi tender na pi sita constitution arono teng bangke Guwahati sorke nang claim long le nang claim e ba non ke secondary education ma bang legislative power long lo pusita arus bangke Karbi Anglong sor kupi ma ke salamji ko son ma ke frame ji lage council sor lo sita non ke theklong bang lai lo hala kupuloma HSLC metric porikha ko son CPG ma laso aron ka salam bangke Assam sorsi no anda salam bo council sorsi salam ni aron lo sita Assam sorsi salam bo ba bisaralam isilam punang agriculture bangke nang lilangno agriculture department bangke total sedang pudelo including agricultural education pu lalo pulong te ilitum ge dake agriculture pu thake college style tum seng university style tum seng education la agriculture pu tha laso ta thak penang na department constitution long kedo hormon nang paklang igi he Inilah asap so pore gepo powers of the district council and regional councils to make laws. Tapul hai. Paragraph 3 has been amended in its application to the state of Assam by the 6th schedule to the Constitution Amendment Act 1995, 42 of 1995. Lason sidul hai. Lase dake pulahelo save as otherwise provided in subparagraph 2 of paragraph 3A, all laws made under this paragraph or subparagraph 1 of paragraph 3A shall be submitted forthwith to the governor and until assented to by him shall have no effect. Karena governor assent long letiga bangke long lilo mati. Setelah ke constitution long nahak kalau song sitol lo. After paragraph 3, the following paragraph has been inserted in its application to the state of Assam, namely, additional powers of the North Kachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council to make law. 1. Without prejudice to the provisions of paragraph 3, the North Kachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council within their respective district shall have power to make laws with respect to kupipia subject long sil tum lu salam long ma la solo hai A. Industries subject to the provisions of entries 7 and 52 of list 1 of the 7th schedule. List 1 pulo te union list lo central government kerana subject mokhalo hai khal dak pasi nange thak no. B bangke communication that is to say roads, bridges, ferries and other means of communication not specified in list 1 of the 7th schedule, municipal tramways, ropeways, inland waterways and
traffic thereon, subject to the provisions of List 1 and List 3 of the 7th Schedule with regard to such waterway vehicles other than mechanically propelled vehicle. Lalu mati. Ako si bang apa je tu malah lo, tapi lutu bang lo. Preservation, protection, and improvement of stock and prevention of animal disease, veterinary training and practice cattle farm. Veterinary subject bang je lo. Ampang ke di bang lo primary and secondary education. Apang ke council ke cengsi hurban ke laso power na pi bang ke primary education chop. Sita nono bang ke primary and secondary education. Secondary education anta ilikum aron iltum kasram aja kong ke ilikum mong sedokolo. State government pun mau belo. Lapang ke. Lapen ilong langno agriculture, including agricultural education and research, protection against pest and prevention of plant disease. Says agriculture pa wangjilo. F long wanglo fisheries. Total. G bangke water. That is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankment, water storage and water power subject to the provision of entry 56 of List 1 of the 7th Schedule. Lalu mati. Each along wanglo social security and social insurance, employment and unemployment. Nang lisakuri PG ma, PP ma, lahaya di ison bangka, council si, klempo. State government tum kali. Flood, I bang pulo flood control schemes for protection of village, paddy fields, markets, town, etc. Not of technical nature. Technically, pene ahir do hormo anda kali hai. Lalo. Jail pulo theater and dramatic performances, cinemas, subject to the provisions of entry 60 of List 1 of the 7th Schedule, sports, entertainment and amusement. Lahai asa ron kasram ta council se jako wanjilo. Ke bangke public health and sanitation, hospital and dispensaries. Non ke NRA campaign e pulong ta hak Guwahati pensi tender ne puji hadak pensi doctor appointment puji hadak pensi dowai namji hadak pensi gari namji hadak pensi kupenya ya palong ta namji kupenya chair ni lason mate. Lason gali aron ate. Council long sila soja kongdo council sosi la so kam tem doctor fanla appointment pi pusta ampara putulo minor irrigation L abang lo minor irrigation ke ekdom hala major medium pu isi irrigation do mati hala ange akhir do pikle bhakra nangol ta opene pulai ke bhari paria irrigation project lo sita penangan karbianglong do claim un chitke minor irrigation kan ake thia irrigation project si Karbianglong long ke dengno ban not kasar long dengno lasila minor irrigation ke total pule pudeska choklo em long dolo trade and commerce in and the production supply and distribution of foodstuffs, cattle fodder, raw cotton and raw jute. Lahai ta jakong libraries em mangke libraries, museum and other similar institutions controlled and financed by the state, ancient and historical monuments and records other than those declared by or under any law made by Parliament to be of national importance. And alienation of land. Alienation of land belong there. Longde nang limen pen anu gapre ka fan piji ba limen pan mane fan pinangji ba pinang ne pula soja kongta council long sudu nang li yong si longle mane fan piji aja kong do pulong de dak nang li settlement si kuripo nang li mia dia potama ki piji kupia potama piji la nang li si pipo mati la soja kong si council long do la si